Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mautu babun fa kullun nasi dakhiluh. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan al-fadil Kiai Haji Muhammad Isbat bin Syekh Abdul Qadir, ajunan al-fadil Kiai Haji Ahmad Mahfud bin Syekh Abdul Qadir, ajunan al-fadil Kiai Haji Muhammad Ismail bin Syekh Abdul Qadir, si abdina sangat taati terhormati, ajunan al-fadil Kiai Muhammad Badwi Muslim, sareng ajunan Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, si abdina sangat amulja kita terhormati, bukan semulja Kiai Ahmad Fauzi, sareng ajunan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, sareng ajunan Ustadz Hasan, Ustadz Dahriyah, sareng ajunan Ustadz Mu'arif, seteja para asatid sebutan kaula amul jaaki, tokoh masyarakat, langkong-langkong bapak kepala desa soko Bena Tengah, sareng seteja jajaran, ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebelah datang ke pamili pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samuka kaula ajunan seteja tetap badanang dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, udi dalam kabadaan Islam iman, samuka tak cabutanya besarang Allah, montak telah andi bagian nyanguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki sahibil hajah, teretan semulja Kiai Yusuf sekeluarga sekadima imalam semakin tuan rumah memperingati saibu areh dari almarhum Guya iki Pak binti Madrawi sampun paleman kade dajuna Allah sareng almarhumin wal marhumat selain mantirmuke seteja amal bagus diterima sareng Allah ben itekal-tekallah mana biki beda kalakuan cuban samuka kenging apa ngaporana Allah, ridhana Allah, syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga almarhumah kenging tambahan rahmat nikmat kecemburan nyalam barzah sampai oleh hadiah nikmat akhirat mentermuka masuk aswarga tak kalaban hisab. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki nireng asokor de Gusti Allah telo kalih areng sareng kalaban maus nireng alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai detik samangkin
menit semangkin, jam semangkin, bulan semangkin, bahkan sampai tahun semangkin. Dan kaulah ajunan ki paring nikmat sangat agung dari Allah, engki kentok nikmat Islam, nikmat iman. Mi sepenika ternyata karena iman sebeda idedeh kaulah ajunan, sebeda iate kaulah ajunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kak itu beni oleh nakarep kaulah ajunan, beni oleh kaulah ajunan minta ke Allah punten, tapi kinto reng paparing kaniseran, reng paparing murni kaniserna Allah subhanahu tikula buat ajunan sampai makin nalkat la ilaha illallah ida dekinto keng ipele sareng Allah ikani sere sareng Allah. Apa nika kunci lah, kuncina swarga. Mulai makin kula buat ajunan ampun ipari kunci sareng Allah, kuncina bang labeng swarga. Amin Allahumma. Mangkana setuju para kiai aduaki sami-sami pancingan pada adua mancer muka di pamatiah kalau benyangu la ilaha il karena pacubain manusana, pamiskinin manusana, painain secara manusana tapi mati nyangu la ilaha illallah panika manusia si paling sukses teretan. Berarti muka bengla suar tapi pagentengin orangnya patengkin pangkata manusana, pasokin manusana, pahebatin manusana, keng mate tak nyangu la ilaha illallah manusia si paling na'udzubil makan toren lacinin la ilaha illallah openin la ilaha illallah cara tore kuleben sampian cengak inteng de sholat pagi-pagi sholat maki senggak de lemah pak maki repot ada remah bu maki sakit ada remah mohon sholat sehingga cek sampai tinggal lagi teki non ki karena panikah sanguna kaulah ajunan pertama si bekal itanya aki sareng Gusti Allah gulaku akhirat lu keluse hisab urus bi malaikat pertama amallah sholat alaika ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal ala Allahumma sholli ala Muhammad kan sholat singa cek sampai enteng dek sholat ceritaan kangku salamet kaulah ajunan karena kaulah cek pun gelak kaulah ajunan seteja bakal orang mati kita umpale mana aja bisa tapang kia ben Gusti karena mati kita mun kau orang se mati wajib tahan mati se musibah kau orang se kapati matian mun se mati wajib ndak tanda nampu mati cuma si musibah kita orang se kapati Allahumma sholli ala Muhammad. Oke sinal alhamdulillah kering. Waalaikumsalam Allahumma sholli ala Muhammad. Ti orang mati kinto ceritaan paleman dek Gusti Allah bekal tapangkia ben Gusti Allah mangkana siap sangun kaulah ajunan. Jadi orang mati kinto seneng pak mun selamat Nabi Ibrahim ceritaan saya katamuyan malaikat maut malaikat Azrail namoi assalamualaikum waalaikumsalam pasera non jaipon man Nabi Ibrahim dan kula Ibrahim pasera mata malaikat pasera Azrail malaikat maut beda panapa malaikat dan kula kon pakon Allah panapa ingki dan kula ipakon nyabut nyabena panjenengan masa itu pak ingki ada oleh Nabi Ibrahim masa kakase mati na kakase me gua
Nabi Ibrahim kan Khalilullah, kakasena Gusti Allah. Cepon Nabi Ibrahim masa kakase mati na kakasena iku. Yo tao ning ten kula cuma ipakon ya Allah. Ipakon mangkat matur kaban. Masa kakase mati na kakase. Abeli boleh malaikat maut matur ka Allah. Ya Rob pangeran ten kula maring abele ka Ibrahim. Sampun ka bele jawab Ibrahim, masa kakase mati na kakase niku. Oda iya ya Ibrahim Azrail. Ki Gusti. Kabala ka Ibrahim ya, kabala. Masa kakase tak terus ketemu naben kakase nah iku. Alhamdulillah. Berangkat boleh malaikat Azrail. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kecipan apa Azrail? Dijawab bededebuna Allah pakon pada pak kapanjenengan. Panapa jaipun? Masa kakase tak terus ketemu naben kakase nah. Siapa nikah iki? Engki. Ya mun siapa nikah tore iku. Cabut sareng malaikat maut. Jadi orang mati kan bakal tapanggi ban Allah. Alhamdulillah. Maka orang si paling seneng iswarga kan. Iswarga ke muncul bidadari, muncul aroma berwarna-warni, kakanan berwarna-warni. Subung papan-apaan aja pun kan. Napa? Si paling nikmat, si paling raja engki ketu sampun tapanggi ben Gusti Allah. Luar biasa kan. Jadi nikmat si paling swarga, nikmat si paling raja swarga kan. Nikmat sampun tapanggi ben Allah. Si nomor 2 nikmat sampun tapanggi ningalen dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya swarga itu macam-macam Pak, beda macam-macam. Beda kadang seminggu seningalna Allah, beda sebulan ukuran dunia nih, beda sebulan seningal, beda sampai setahun seningal, beda sampai 10 tahun cerita. Beda pun hari Pak, mulai kadung andi ini pesulan, beda pun hari ningali Allah luar biasa cerita. Alhamdulillah. Jadi orang mati gitu secara pandangan batin tapangki ben Gusti Allah, makan kulban sampean nampunya cukup bahkan lebih retan tekinun ki. Pertama salat samun kaula ajunan apa kaula berajunan ampun paring kunci di Allah, kunci mulai mangkin ampun paring kunci retan mantri di kesangu gitu Pak. Amin Allahumma. Kuncina iki ketok la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kaula berajunan gitu retan sampun icabut nyabut sakit Pak, luar biasa. Sakit luar biasa. Keng orang si ahli ibadah, lebih-lebih orang si ahli salawat, ahli baca Al-Quran, campur ijabut nyambut perapan sakit luar biasa. Kak ditutup Rabu roh epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya berat kan dicabut nyambut itu Pak. Mi sebening setan sing nyobok itu bening karo ratusan Pak punten. Icabut dua kicek pon malam 70.000 setan sekeluar masuk datang unsur kangku ngancur orang semati gitu Pak. Nah dengan segala cara bade serupa mbu, bade serupa bapak, bade serupa guru, bade serupa baru satu aja cara bi setan ngajarai kangku ngancur orang semati gitu. Ngancur imana orang semati ya. Sampai terdan kayak kisah Imam Malik imam gitu non. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu setong waktu tak sadar, hilang kesadaran ceritaan. Sampun tak sadar, itelken sareng santrena. Napa telken la ilaha illallah. Napa jawab? Enggak. Terus itu la ilaha illallah. Pakun aja enggak. Sampai banyak simular santri negen beda apa tang guru ya tang imam madhep enggak. Habis ceritanya beres dari kata sadaran pun sadar boleh ampun sampun sadar gitu matur santri gitu ya imam ajunan itelken sareng abdina sasarengan cuma ajunan ajub sampun telken la ilaha illallah ajunan ajub enggak apa-apa mak ajub sekento panapa debun Imam Malik enggak engkau tak ajub ke be enjong engkau sebut enjak punya ajub ke be engkau ajub ke setan nyubuh engkau Malik sampian orang si paling sukses dunia akhirat sampian orang takut ke Gusti Allah
engkau ajab enggak apa engkau ajab enggak engkau pun ajab iya berarti engkau sombong aku Gusti Allah maka engkau ajab enggak masa nikah Imam Malik Pak napa boleh koroci Malik iki bagi nih kecaran setan luar biasa ternyata Allahumma sholli ala Muhammad ternyata mangkan gue lebih sampean segala tori kelakuan bagus seraja lakoni kelakuan bagus sekene lakoni kanggo selamat iman kau leben ajunan lebih-lebih sing ngaku leben ajunan jek langka karing sepo iki jek langka karing sepo ternyata karing sepo itu bi Allah ikabai nomor 2 Allah benih jaga aja pas peser yang sepo telok yang sepo kento pasir umur setong mambu pas nomor 2 guru kau la ajunan nomor telok matoa kali orang sepo kau cek langka ke penikah iki nunki guru cek cangkolan ke guru senga karing sepo senga Pak pasir guru itu orang si paling pelak dek den gula ajunan anak ibu tanpa majer tapi bagi makanya dia bagi guru itu pada benteng sepo kenapa andi mahabbatur rahmah wassabaqah lebur apurung niser lebur apurung ben beles itu melarat orang sandi penikah Pak sandi cuma orang tua gak itu mahabbatur rahmah wassabaqah lebur apurung niser ben lebur apurung ben beles sepora Pak santri makilanya lah kiai pakun nyapora ridho nyapora guru pakun nyapora talanggong sepora santri ngelak pau na kiai ngelak kelambu ke kiai sepora bi kiai Pak kenapa kiai uning cek santri lapar ini sampai pesempalkan kelambu ke kiai kok benih kero ngalak bencak rancani pesempal Pak kiai ada buding langolah tidak sempal hari olen madullah reko kiai pakunya apa cerita Allahumma sholli ala Muhammad mahabbatur rahmah wassabaqah lebur apurung benih ser lebur apurung ben belas kula mbok ingat waktu mundut tabotan nika ya den congkop nika bede kan pao telur terutan celok Pak celok mun beri santri tanda nih Pak dari celok keng kebilangganan di santri kapan Jumat terutan Kiai Ahmad Mahfud itu rahmatullah alaih Jumat kepala kamar somber iki kamar somber di laon pesantren di laon pondok nih ya subhanallah setong waktu hari Jumat pao ni kayak keroyok bisa santri nyancang Pak bode sing ngakui kantong gong bode sing ngakui batok pas tak cukup bener bun kiai di laut ternyata tak cukup ben kaca sing ngancan nah pas bun kiai cere jancan cuwi bayi takut mereka genteng nih Pak pao nalaika lagi seroh cuwi ternyata tore mun tebak karing kuban tengah karing lagi bungkalatan deh Pak tapi gini Allah luar biasa ternyata kula ani guru tabata nyaman makdum king materi sik jadi bayi rahmatullah alaih sik dijebol ternyata kayak itu datang jalanan kalampine kesandeng depak ke demu kamar ke pondok itu kan penakan naro cek pau pangucak kan panang Rabu man iya rojek man iya pakun salkan pilih kesan rojek man deki itu tak milu ya ini minta milu cek banyak bau naik kuah pak pakai kalampina rojek Pak sampun pau nih kata ada penakanan nih kong ngucak nyaman gimana iya coba pau pun kacang minta nyaman nih kuah nyaman kiai makai kakung na kiai kuah hah kakung na kiai mun bani mun tak itu kakung na kiai kamu boleh bawa mun jaga makin nih yang ku kena wengki kuah galak kalampin boleh tertan galak yang kui nggak boleh mana kamaman aja bisa ke kiai kok hari mon sampai telat bahaya tulis minta sama orang kok pon man jok mator orang kok mangkat tertan ntar matur ke kiai assalamualaikum waalaikumsalam apa dum nyuwun pangapura apa deh di tengah jalanan bah ketemu benakan naik kamar kan penakan arujek pau abdi nanya aja kento cilangakan cila tak ada pau ngebele cek pun ngicok kakung na ajunan nyon apa ngaporap sih pak jawab tak apa dum kok rida pau keconakan aja tuh keng kantai kebele mau ni kebele tak milo sakaleng kor
luar biasa ternyata nika mahabbatur rahmah wasyafaqah lebur apureung niser ben lebur apureung ben beles maka gula ben ajunan cek sampai cangkolang karing sepo cek sampai ka guru cek sampai cangkolang kaula ajunan ka guru ada boleh tugasah dia boleh cuman motor sakalangkong benyun pangabora iki pagi motor sakalangkong benyun pangabora anapa karena gula ben ajunan ika beles si bigai ani anak tak nyompong kadang-kadang pakuni balai bi guru tak iki nun ki alhamdulillah mangajak sandasanan kiai nah jek sandasan pada cerita napa guru langgaran jek sandasan nih pak guru semalai Quran jek sandasan pada gak itu iki nun ki jek bae pang cerita pangastete akhlak Allahumma sholli ala Muhammad ya kan latini la ilaha illallah openi sengket la ilaha illallah kita pernah nyate kaula ajunan cek langka kau reng sep orang luar biasa pak makmbu kita bi Allah sebut nomor 2 Allah ridha Allah fi ridhal walidain ridwan Allah tergantung keriduan deng tua dua iki nun ki mun deng tua dua ridho kaula ajunan Allah ridho deun kula ajunan ceretan artinya langkung make amal lah ka Allah tak peti sae contoh bojeng cuma wajib nguloloh bojeng sunat tak pati kenceng ada kosong pasah wajib nguloloh selako sunat pasan tai lakoni Masya Allah king karing tua negenteng Allah ni karido karing panikatretan amin Allahumma tapi tak langkung sepora teretan ka Allah genteng ibadah apang tompang haji apang tompang bahkan tahajud ilakoni king ring tua sedua ipasake ring tua dua tak ridho demun Allah engkau tak ridho kau ring jai kuat na'udzubillah makan bagus karing sepo orang tak bagus karing sepo langgaan karing sepo po ampo ika kempang mati coba dibudi teretan alias mati kafir na'udzubillah lah ingki mita sepenika tapan saos pak embu si atap begitu pertama 9 bulan 10 hari panapa ngandung lagi pak 9 bulan 10 hari pak marak napa nyaman toju tak nyaman miring tak nyaman subhanallah ajalan agentang tak nyaman pak 9 bulan 10 hari kak itu dari nungi tapah luar biasa gitu pon mereka itu 9 bulan soal tapa boleh embu itu panapa rembi taruh nanya abu pak udi oi mamate banyak orang rembi mati kan tapi bang subhanallah banyak orang rembi kelenger non ya Allah kimi tak kelenger nih pak nih lo bengar pak sekeluar cetak pak lebih sih lo bengar ya benih kalau cetak kosong ben ubun saja cetak mereka tapi pak ubu saja cetak kan alangkong orang tintar nyanda orang bikar mun ubun gulung napa jangan nyanda alhamdulillah makring lebur ubun kebencak ngocak sendi kan kakek alhamdulillah kok kiamat itu tapi lagi Allah nih kata aku nanya abu cerita udi imamat mi pas nemu jalan salamut mun langkah karing sepo mun bengal karing sepo Allahumma sholli ala Muhammad makana beda kelainan ning sepo gitu mun kau lajunan liale lekan penakan pas embu lebih embu ada bu cong eki ben abinia eki bu waro kabin roh embu patu waro kabin tak usah istihara pak tak usah mun lambu ada bu bapak iki lebih embu aduh waro kabin roh tak usah istikharah tak usah gonteng katan mulai dia pun yang sepo tadi Masya Allah pak pada embu pada mulai dia gua ada yang sepo tadi selesai amin Allahumma lah andi bareng sa guru tugas compo tadi sebut beda yang sepo nanamoy ke compo patungi bencen pula Kinuddin pernah pakai Dufri ke almarhum Ambon yang pamasan umpun gitu Kinuddin eki Jufri panam dan kulan di penakan kiai putrana kakak gitu laki penakan gitu cebu ibi kakak cong eki pak ben mun abinya waro sapu opo naro imur lejena kabin nih kabin cong
aja gua penakan gitu lu sebulan apa apa cok jek celeng apa cok jek celeng aja gua kayak gitu apa kakak ya apa cong mau celeng cing sepopon tibi punten pak sebulan iyalah tak apa-apa abid in rutin bah beda tamui namu ya tetangga gitu namu ya kaki jedin ki beda kejedin munang kalamba rombong nah ada bu kakak jong waroh norot tamu tetangga ro aro aja bisa kejedin lo polami tapangki polami pangki polami ide bu iban bi kiai bong ki beda jong iki norok kayak rutin norok penakan gitu norok rombongan sampun depak kebun kah orang kapi aja habis sebung buda bukan apa cuma cing depak kepenakan gitu aja habis pas debui serang kejedin beda tahanai muda jen sampean karo pek copek keng banyak manfaat itu nampon sebung debu boleh kolom tamu secara rombongan to sebung debu boleh amit boleh mana habis kopi tinggal habis boleh depak si putaran gaya ada bu kejadi agak segala beda tanah imur lejen sampean karo pek copek keng banyak manfaat itu peleman dibak kecombon salam assalamualaikum waalaikumsalam datang dong eki masuk tapangki ya eki pangki dong eki pak pangki pola beda debu dong beda debu apa ya pana cek tak gena gak ropa iku ini kan debu tak gena ternyata apa dong debu kiain kita nunduk dari tanah aban habis dan gula salahnya aja habis tak gula tindak aku ten gula pas debu beda tanah imur lejen sampean karo pek copek keng banyak manfaat akun kiai nunduk apa boleh itu sobu namun tidak boleh aja habis boleh tak debuin beda tanah imur lejen sampean karo pek copek keng banyak manfaat pas enggak kakak itu kenu di waduh dong kabina sepopon si imur lejen kaji nak kabin cek celeng apa itu aku ni akan sejelang tak apa jong mereka bin paten de merekoning kira jong subhanallah panapa sih peringati Allah ikabin hayo iki pak mun ampun kasokan panjenengan ngirit subhanallah panapa sih peringati Allah andi anak petok apal Quran kapi genudin subhanallah panikari ribuan orang sepot tetan tak usah istikharah kok tak usah istikharah mulai ada guna orang sepot makan sengaja angkat dari sepuh panapa dulu sepuh toro beli barang coba tetan setuju bekal ngontong lagi dan gula ayunan amin Allahumma para tetan sami mulja sebutan kaulah amul jaki tur penjen kaulah hormati kentoh ampun Rabu Kiai Zainal Abidin manteran banyak manfaat iki pagi mun bener kentoh murni paparinga Allah keng mun salah murni dari putuna ate kaula cibi ben kotor rah ate den kula cibi manteran iraksa sareng Allah ipasalamet sareng Gusti Allah amin segentok subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.